on je djelovao u koordinaciji sa drugim predstavnicima međunarodne zajednice njegovo djelovanje kao i politika određenih međunarodnih faktora koji su imali utjecaje na djelovanje Schmidta često su bile fokusirane na jačanje određenih političkih opcija i interese susjednih zemalja. Ja moram da naglasim da je postojanje OHR-a kao institucije dio Daytonovog mirovnog sporazuma i da je to regulirano aneksom 10 mirovnog sporazuma. Ovlasti OHR-a navedeni su u članu 5 aneksa 10 Daytonskog mirovnog sporazuma i na osnovu tog člana su kasnije i uvedene i takozvane bonske ovlasti. 2008. godine je Vijeće za implementaciju mira donijelo odluku o tako zvanim 5+1 uslovima koji moraju biti ispunjeni kako bi se zatvorio OHR. Znači, zahtjevi za postojanje i rad OHR-a postoje. Istovremeno, ne postoji formalni zahtjev za zatvaranje OHR-a zato što uslovi iz 2008. godine 5+2 uslova nisu ispunjeni. Jedina stvar koja postoji u tom smislu je političko nastojanje određenih lokalnih i stranih faktora da se eliminiše ured OHR-a. Ako bi se to dogodilo, to bi bilo potencijalna opasnost ili to bi potencijalno ugrozilo Daytonov mirovni sporazum i cijelu Bosnu i Hercegovinu kao i regiju. Dozvolite da vas podsjetimo da trenutna struktura Bosne i Hercegovine nije rezultat nekog internog dogovora ili nečeg drugog, to je proizvod mirovnog sporazuma kojim nijedna strana u Bosni i Hercegovini nije zadovoljna, pa ni susjedne zemlje koje su učestvovale u ratu i agresiji na Bosnu i Hercegovinu nisu zadovoljni s tim. Trenutni koncept funkcioniranja Bosne i Hercegovine i koji visoki predstavnik pogrešno naziva etničkim balansom snaga, to je zapravo etnički disbalans snaga i to je konfliktno samo po sebi. 30 godina koliko je prošlo od završetka rata u Bosni i Hercegovini ovo dokazuju zapravo svaki dan. Slabljenje OHR-a i člana 5 i aneksa 10, to bi značilo u stvari odustajanje od Daytonskog mirovnog sporazuma u potpunosti. Nije teško vidjeti kakve bi to posljedice imalo i za sve ovo imam obavezu da mora se pronaći rješenje i stabilizirati situacija u Bosni i Hercegovini. Po mom mišljenju postoje dvije opcije. Prva je da se imenuje novi visoki predstavnik i da se zadrži ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i to bi bilo u članu sa članom 8 aneksa 10 miro Daytona. Postoji i druga opcija koja je kompleksnija, ali ona bi bila dugoročna i trajna. I suština te opcije je potreba Bosne i Hercegovine da zaista postane prava demokratska zemlja, da ukine diskriminaciju svojih građana u oblasti ljudskih prava, da odustane od
etničkog balansa snaga, da se zaštite individualna ljudska prava i principi vladavine prava, čime bi Bosna i Hercegovina mogla da se integrira u Evropsku uniju. I zbog toga se obraćam svima vama ovdje koji želite dobro Bosni i Hercegovini, da nas podržite u tranzicionom periodu u kojem bi mi uz vašu pomoć mogli provesti sve potrebne ustavne i druge reforme. Što se tiče aktivnosti visokog predstavnika, one su nekompatibilne sa suverenitetom Bosne i Hercegovine. Zbog toga mi zahtijevamo da se takvi eksperimenti zaustave i da se prestanu miješati u interna pitanja te zemlje, a istovremeno vidimo i opasnu prirodu antisrpske retorike također prijetnje oružane eskalacije nisu prihvatljive. Vodstvo Republike Srpske su pokazali racionalno djelovanje, uspostavili su interni dijalog, stavovi Banja Luke možemo vidjeti i u izvještaju koji kruži u UN-u i nadamo se da su svi pročitali taj izvještaj, jer je ovo prilika da se objektivno analizira ustavna kriza koja je spomenuta i mi vjerujemo da je Dayton jedina mogućnost za Bosnu i Hercegovinu. Samo su Daytonom zagarantovane jednaka prava tri konstitutivna naroda. Smatramo da je potrebno ukinuti ured visokog predstavnika